uraza gushika baza ngo kwa Side Nails Nails. hari ibyapa hano hose bakagukora utwara twawe ukagenda uri nukuri. Ibi mubona rero turi gukora ni tips acrylics. Iyi niyo serivisi iryoshye cyane tujya dukorera abakiriya bakayikunda. Umunyamahirwe kubugihumeka, umunyamahirwe kubugihumeka. Bya bindi inzara ziravunika ntabwo byongera, turazihadeninga neza cyane zigasa neza zigakura ari izawe. Ate kuri babandi badakunda tips cyane. Yes, ni karibu rero tubahaye ikaze hano iwacu. bafiteyo na massage bakabakora neza ibintu byo kuba ngo ufite amavunane ngo sijui ngo ni Hey, hello, where are you? Mwegere hano dukore tuwa tugende dutembere ahantu umva. Nimuze mbabwire. Murakaza neza kwa Side Nails umva. Uyu munsi rero ngiye gukoresha inzara, muri ko inzara zanjye ukuntu zimeze. Zirasa nabi. Abantu ngo mwabuze abantu mukoresheje inzara bimeze biti umva. N'ahantu heza bakora inzara neza, abagore abakobwa ibintu mwirwa mubwira mumeze nka madebora mvuga ngo inzara ngo zabarere ngo sijui ngoma kucha yangu ngo ni mbaya ngo natengeneza ngambaya. Mkuje niwaonyeshe, let me show you, come with me. Hey, how are you? Mwahabonye hano hantu umva muzongera kumva ngo wazana umukoresha inzara, mkuje tuwatengeneze makucha nitakuwa so ndaza kuza kubereka everything uburyo inzara zanjye ziri bube zisa. Aha hantu rero harasa neza, murabona intebe, murabona uraza ukicara ukavuga ati ninjye ufite inzara nziza. So ntimuzaburaho mukoreshereza inzara rero. Muzi ukuntu ibintu by'inzara byari byarananiye, ariko maze kugera kwa Side, I'm telling you girls, inzara zanjye zarakomeye ziba nziza. Barabakorera builder tips, gum gel, everything. Noneho zigitangaje bafitemo n'icyumba cya massage. Bafiteyo na massage bakabakora neza ibintu byo kuba ngo ufite amavunane ngo sijui ngo ni batangiye kunkorera rero. Murimo murabona inzara zanjye za kera zishaje uburyo zimeze. So mu kanya ndaza kubereka uburyo ibintu byahinduka. Twagiye ifeza n'imyambaro n'imigisha y'abariho ubuzima. Akazi karagera kameze neza cyane. Bakuraje cyane hano hantu se ko ari heza cyane. Na twabateguriye salo isa neza cyane. Ni karibu muze tubakorere. Tubakorera serivisi nyinshi zitandukanye. Harimo acrylics, harimo tips, builder, dukora na waxing, dufite massage room. Tubakorera massage, body scrub, full facial. Yes, serivisi ni nyinshi cyane. Muze turabakorera kandi ibiciro bimeze neza cyane. Ntago bihanitse. Oya ntago bihanitse. Abantu bayemdi bose bazajye baza n'andi hantu bazajye baze rwose turabakorera. Akazi ni keza cyane. Bya bindi inzara ziravunika ntabwo byongera, turazihadeninga neza cyane zigasa neza zigakura ari izawe. Ate kuri babandi badakunda tips cyane. Yes, ni karibu rero tubahaye ikaze hano iwacu. Akazi ko ni keza cyane. Yes. Hano iwacu hehe? Side Nails. Akantu mwakumvishe. Wow, bimeze neza cyane. Abantu bayemdi rero, please come to Side Nails. Ndabizi ko mukena ahantu mukoresha inzara kandi heza hasa neza hafite isuku. Hano hantu by the way ni hano ku bantu batuye Umoja, ugeze Jiweke urakomeza imbere ho gatoya, urenze Jiweke hari Space Mall. Kuri Space Mall naho ngaho urahagera ukabaza ngo Side. Umva no umuntu uri popular arazwi.
abantu nimuhagera nanjye muzahita mumpamagara mumbaza ati se ni muyihe salo nzahita mbarangira. guhanagura inzara urangiza kuzihanagura tumusigeho akandi kageri tumukorera akapedicure n'akamasaje k'ubwenge. Feza n'imyambaro n'imigisha y'abariho, ubuzima n'ubwa mbere. Feza n'imyambaro n'imigisha y'abariho, ibyo yakoze nibyo bikomeye. Uri umunyamahirwe kuba ugihumeka, ibyo yakoze nibyo bikomeye. Uri umunyamahirwe kuba ugihumeka. Ubuzima n'ubwa mbere. Ifeza n'imyambaro n'imigisha y'abariho, ubuzima n'ubwa mbere. Ifeza n'imyambaro n'imigisha y'abariho, ibyo yakoze nibyo bikomeye. Uri umunyamahirwe kuba ugihumeka, ibyo yakoze nibyo bikomeye. Uri umunyamahirwe kuba ugihumeka. Ubuzima n'ubwa mbere. Ifeza n'imyambaro n'imigisha y'abariho, ubuzima n'ubwa mbere. Ifeza n'imyambaro n'imigisha y'abariho, ibyo yakoze nibyo bikomeye. Uri umunyamahirwe kuba ugihumeka, ibyo yakoze nibyo bikomeye. Uri umunyamahirwe kuba ugihumeka. baragukora scrub neza neza ukumva ko kabisa ibintu by'iminaniro by'ibiki ngo urarushye ngo urasa nabi ngo amaguru ngo ntaheruka koga, ibyo bintu bikagenda bigashira, bakagukorera akamasaje ka bien. Nkuko bakomeje kunkorera rero twara twanjye bakomeza kudukora, ndagenda mbereka uburyo tumeze hanyuma rero ukomeza kwibaza ati ahantu ni hehe. nkuko nabibabwiye ni Nairobi Kenya, urenze kwa Chief ukarenga Jiweke ho gatoya bayitwa Jiweke, then aho ngaho uhitana Space Mall kwa Saidi Nails. Naho ngaho ni hafi cyane, uvuye kwa Chief ni nk'iminota 2 cyangwa 3 naho hirya gatoya. Ubundi muze batwikorera inzara tube turiho dufite agasuku dusa neza. Ikindi ushobora kudakunda gukoresha inzara nyine atavuga wenda ngo bagukorera nk'ibi byose acrylics cyangwa za gum gel cyangwa za tips, ukagenda just ugiye koga amaguru bakakumasa ukagenda ukaryama ugasinzira ukimerera neza. Si lazima uende uweke makucha, no. Uri umunyamahirwe kuba ugihumeka. Wana wa massage vizuri, si hizo vitu za kuweka nguvu sana, hapana. Kama massage soft unaenjoy. Umunyamahirwe kuba ugihumeka. Uri umunyamahirwe kuba ugihumeka.
umunyama cyangwa ngo uvuye mu rugendo ngo urarushye ngo sijui, come here to Said Nails. ubuzima n'ubwa mbere, ifeza n'imyambaro n'imigisha y'abari. Eti hakuna mahali tunaweza enda watutengeneze vizuri. Hapa ni wapi? Hapa ni wapi? Sini kwa Said Nails. Kujeni tuende tutengenezewe. Thank you so much. N'ahantu bafite ibikoresho byiza, ibikoresho by'isuku, ibikoresho bikeye. Uyu rero uri gukora amaguru akaba yitwa Yves, umutipe w'umunyamurenge uzi gukora inzara, uzi gukora amaguru, uzi kumasa. Umva, Mulenge everywhere we go. Yves, he's the best, I'm telling you. Muzaze kwa Said Nails, you will meet Yves. umunyamahirwe kubugihumeka. Ibi mubona rero turi gukora ni tips ya acrylics. Iyi niyo serivisi iryoshye cyane tujya dukorera abakiriya bakayikunda. Ishobora kumara igihe kingana n'ukwezi n'ibyumweru 2, ubwo ni 6 weeks. Iguha serivisi kabisa kandi igira akazi keza. Mwebwe mwese rero tubahaye karibu. Nkuko mubibona uko niko bikorwa. Dufite ibikoresho bigezweho, tekinolojiya. Ubu buri wese ahawe ikaze kabisa gukorerwa. Iyo mashini yitwa gute? Iyi mashini yitwa drill. Drill. Yes. Nibyo bikoresho bigezweho, dufite imashini nziza cyane, ariko n'ahantu turi mwahabonye kari heza. Ntabwo wamenya ko ari muri Afurika rwose. Niyizire n'abari abandi mujya muva mu Rwanda, muva hanze. Bavuye mu Rwanda, abantu bavuye hanze muje gukora amakwe. Abantu bose mujye mukoresha makeup kwa MD. Please come to Said Nails. Yewe na house call zirakorwa buriya mu makwe, abadukeneye mwaduhamagara. N'abashoboye kuhagera mutuye hano hafi mwaza. Dukorera hano Umoja 1 Space Mall. Space Mall ugishyira muri app yawe ya Uber, uhita bakwereka Space Mall My Driver, uhita wabona naho ngaho rwose. Uraza gukabaza ngo kwa Said Nails. Aba hari ibyapa hano hose. Bakagukora utwara twawe ukagenda uri. Nukuri muhagere, turabashimisha rwose ku buryo bwiza cyane. Hano hari n'umuhungu uzi gukora pedicure neza, massage, bamwita Yves Bucyana. Akazi aragakora neza rwose. Karibu. Poa sana. Yes. Karibuni sana. Jelly poa sana. Jelly polish tuko nazo, ni hapa ni tuzaba kwa Said Nails. Kila kitu iko. Mkuje ni tunawapea namba ya Lydia. Akitaka jeli nzuri. Umunyamahirwe kubugihumeka. Umunyamahirwe kubugihumeka. So this is the final. Murimo murabona utwara tukuntu dusaka ombre keza cyane kandi vuba nago ari byo bigenda ngo ugiye gufata amasaha ngo wicare ngo ibiki. Murabona ko afite ibikoresho byiza cyane. Aha rero ni kwa Said Nails, bagore bakobwa, umva ntimucikwe.